heba miɗo wakkili mi wedditaki kolla mi akkiri gurnam andam miɗo yondini mi yetta joma salli sino dini yeah but that's right you know what the vibe ala nyade kono ala mo ala nyalade andam tako anna wanga fama tako andam tako pull us up anna wanga jangan tako aduna andan tako matu ya Assalamu alaikum mi hiro ma kala inde ma yettoro mi hiro ma kana mi lando soni no jang hare menen kadi men hewti kede jang hare hande hiden 2024 le 27 janvier 2024 hidon andi émission tous les samedis hide way wadgol émission dijal atti 224 dijal lamzo hidon andi hare no commentaire dan no seeda ko no wadi hidon andi ko nyiri defandi si defama tuma benda hale salmina wana PDG on do ko suudiro salmina dali wana madame Bayen salmina dali kala anda horma no gollude Jama TV mi inna don kadi sen iwi don kadi salmina anda horma no wali ko obitaji kambe ka tornen Allah yo Allah dikkimbe do jam modde attitabe be kontina golleji mabbe be anda horma kan no jodi ko prison ji no soka toronne be Allah kambe kadi yo Allah yaltimbe be arabe kontina golleji mabbe ni parce que hay goddo yelanta goddo prison hay goto kadi yelanta ko hay gagnoma yelanta ko prison parce que randari goddo nadama mum ando hare wana teware walla hara wana angal moy walla wana dum do tawana dum do tonnen Allah kambe kadi yo Allah yobe artube kontina golleji mabbe din hare no min non ko no woyri non tous les samedis et tous les mardis hido ngandi ko no woyri non hide mat invité banda arma vraiment hido ngandi ko sati ko no lati ko direction hande wana wolede ko direction hande la ngani non balano sa sagan non balano hiden sonna sodu don redi c'est bon est ce que awatala no wajal don tattat goto arte ngo plateau men a 224 wawi nadugol invité ben soni no wawi ngoti nadum continue ngi invité be bay dande ndaran don tati ha labe ko sare walla walla ko wadda wono moje dali c'est toi qui DJ gonga cerno ciobi ka arrêtez yeah but that's right you know what the vibe ala nyade kono ala mo ala nyalade andam tako anna wanga fama tako andam tako pull us up anna wanga jangan tako aduna andan tako matu yangora aduna fama tako matu yangora matu sonjora ila mi heba miɗo wakkili mi wedditaki kolla mi akkiri gurnam andam miɗo yondini mi yetta joma salli sino dini miɗo tawa hore belle helta bappe fiyo jemma on mi heɓu komi walo pisi gemmi mi heɓu komi ɗano gonga karma ko en ko sifini kesi famo miɗo andita nulaɗo fawno ko julɓe ɓe tampayno letto kamɓe ɓe holinoɓe hettay gonga heɓe tuba ɓe rutto aduna on andantako famantako jangantako neɗɗo no letto sonjo mapo on tuma changeanamo hetto ya metti ke juuri a sikkay sukar no metti sa jangi a faami a anday aduna on kon hino yurmi koya waɗu doy jikku doño andita ko Allah woni ballo watata yo tankeɗa wuuri selli kenko kanko woni joma doole miɗo golla mi fowtotako anduɗo yasin sonjotako nadutako ma julɗo e pullo dimo torotako dasotako yangotako mere fiyo mara feere ha ton koye wallu hoore ma si Allah walla ma ko sikelum ko yalti suku ñama andam tako anna wanga fama tako andam tako anna wanga jangan tako aduna andan tako matu yangora aduna fama tako matu yangora matu sonjora Ida gorko champu wanko letura nyande gosi jodo mi jito no vetora alala no mi jito iye itoma wakiloda wonta komo jono folirai andita baiko poma tagado tarondo kaje bayorondo hotoloi ogama kadi mi jito hoto tunkoti patakadi tino folira nande oli dada buri andi burada gonga mamuri murata mi tata hakiki ko mafe bandu na
ka film endu Psycho do jogo do da ajudan Akaton into nan Mi only tema Yesu mako wake with me wala tama And I'm taco And I want my farm and taco And I'm taco And I want my dangan taco Aduna unandan tako matu yangoda Aduna unfaman tako matu yangoda Whoa, matu sonjoda Yangoda Sonjoda Kama tu yangoda Domira do kadi with me wala ma Yes, I'm not kadi fino forira Sinyon de God Yes, I tu yangoda aduna yangantako aduna andantako ko tati fi nyandogo fi nyandogo hala wayen gol MTM be nati do parce que hande wo nyiri si defa mandi bendi sa defi nyirni ay dañi ndi weli ante do nyindi acca jama wola be wola ko honno be defi nyiri ning ene be wola ko honno be préparer nyirni handi hewti do hare mi ato taw sen ganto nyamo do e gara wallita téléphone ma assalamu alaykum Alaikum salam DJ Lamzo, merci. On hewte jang. Men hewte jang. On tampal ko lawol. Alhamdulillah. Merci don yuro don. D'accord, merci beaucoup DJ Lamzo. Haray ko di kon David en salmina haray téléspectateurs Jama TV. Yoro en kadi haray Désirant Monsieur Ouri et l'ensemble haray collaborateurs be makko wombe gaben en hewta DJ Bella Julien. Vraiment l'homme incontournable. Donc à la presse donc hiro kadi communauté guinéen fop mo be kawawi cordé do wi assalamu alaikum ka local Jama TV are wanti kolbe ka woni hombo way ko min Ibrahima Souri donc fo no andiri ko Ibrahima Souri Kapi parce que hande nous vient justement haray ka côté culture mais ngare dun nga merci ande ko andi Ibrahima Touré andi ka football en fait yo no ado fe ngare fo na jema ba mi andi min la ngande ki Ibrahima Touré mais won men dar ko mais est-ce que be andi ka won Ibrahima Touré bien sûr yo ka ok jona ala ko be ilan tu ngara be andi ko yo awanda ko nyir ka be won nibbe be jeda mi ata ka de jongo men nyamo do are kanko woni inte Ibrahima Touré grand Kapi no men ko ni Kapi men no Kapi on no ala ko ni Kapi on ouais capitaine no andi Kapi no mata ka jungan nyamo do min assalamu alaykum wa alaykum assalam DJ Lamjo no way hoto jang alhamdulillah nalaga ina wato ite fere en watte tum fere no verje den si wattide yimbe wata famude ko boni wolde quoi be anday non ko mali hewti hande ka Jama TV mi do salmina auditeur et auditrice Jama TV on mi andina be ko sati kon no laati ko nano haalede kon hewti le 27 janvier ko duudo tu woni le 27 janvier 2024 haray wona ko sati no kon ko hewti tigi joni ni kaka duta sek mi iwrini ko mi hande kon non mi meeda yide dum wonde ma artiste yo yaw joni ni wada entraînement hari meeda yide siga o piiji mi addi do artiste mi tawama ko artiste atte ko duudi kono ko mi hande ko mi meeda yide bay mi artiste yo yehi ni kam woni jippinde bagage din non programme ji din o tahi mo yeyi e wadugol entraînement affaire no jaakini mi seeda quoi wara non ko non watta dun wala dun parce que artiste jon kanko tiko imbi ko mo wadi entraînement ko yeyi wadugol ko centre culturel duta sek dum ko marché tillel fo no andi dum ko nano haalede kon hewti dum wona ko sato haalato ko laatike ha hewti dum ko centre culturel duta sek dum ko marché tillel do to woni ko men iwri ni ayal meden lakka be jippiri bagage ha ronki ande ko dum men jokini ni men accu artiste no entraîno ton wa bedede arga ubina kili mon nani mali wonyo lakka joni non haray merci kanko woni mali e grand Ibrahima hido ngandi ko kambe hande hewti ko plateau men addi décembre ngadi Lamjo hare ko kambe woni haalangol len ko sati ko nyo lati ko direction man dawar ma vraiment fo hino andi ko hombo wona ko fi hombo wona wolede hande mo nanale o yi bumbe be nani yobbe yi ka way agayni halde ayo okay way grand Ibrahima te sandari wodi festival ji buidana dawar ma vraiment mais yete mo
kono men daari men tawi wona o concert ɗo no daroɗa o concert ɗo ni ha hande minen min yiiralma concert ji feƴƴinoɗi par ce que boyi no andirma vraiment ko côté ballon o mi jamon andirma joni accidi jamma accidi ballon ari ekkitiro no accidali ballon o mais accidali ballon o mais joni ari ekkitiro konnu wolada population. Oui, merci beaucoup parce que andi hande quand on parle de sport on parle de la culture donc ko piiji ɗiɗi yaaday donc ayi haysi ɓe inni ministre des sports et de la culture donc andi ko piiji ɗiɗi wonɗi lié a faami par ce que faut ko affaire jeunesse donc hande kala ko wata imminde vraiment faut que tanora sport et culture donc ɗin ɗon piiji ɗiɗi c'est quelque chose qui aille ensemble donc hande noon si mi woni au milieu de Guinéen en tant que Guinéen avant tout d'abord donc je représente beaucoup de choses surtout sur le côté sport donc haray ka côté culture kadi pourquoi pas à ne pas appuyer la culture donc raison laquelle haray miɗo appui de culture on kadi parce que ko sport et culture woni yaadude donc hande donc je suis là avec donc haray structure haray femmes sénégalaises d'origine guinéenne donc dirigée par le président Saliou Lemiro donc l'ensemble andanda hoorema wonɓe ɓen ka membre ton idem ki Serif Touré qui est là donc devant l'écran donc kañema Didier Bouba depuis Ngor kañema Thierno Bari Sougué et Hadja Binta Pellel depuis Médina donc haray ɓuyno nder ton parce que quand on parle de la femme sénégalaise d'origine guinéenne on parle déjà en tout cas toute Sénégal et la Guinée en famille pourquoi pas Afrique parce que hande quand on parle originaire haray piiji ɓuyno nder ton donc haray ko ɗum addi men ɗo hande justement haray ko programme andanɗa hoorema habbano ɗon depuis neeɓi haalanoɗo fimum on ɗum ko hon ɗum haray ko hande haray ko Douta Seck inchallah avec tati andanɗa hoorema l'artiste andanɗa hoorema mo yimɓe ɓen suuɓi on mo yimɓe ɓe yiɗi on mo yimɓe ɓen faala yiɗi on par ce que mo wadde la fierté de la communauté guinéenne vraiment à travers du monde aray ko ɗum yewtini men hannde ka plateau Jama TV. Ok merci beaucoup le grand Ibrahima mi arta ɗon kadi wona Mali par ce que sa daari Mali ɓe ni ɓe ɓooyi koɓe fuɗɗe hunde nden hande femme sénégalaise d'origine guinéen ɓe wayno ko wona hande sa yeewi ɗon sa woli wona président Saliou Lemiro a wolay fi ɗum ɗon wola fi président on kadi joni ok hande an ko honnugem mu wonɗa par ce que mi yi vraiment mi yi carnaval ji ɗi mi yi no tattati yaadira noon ko aéroport Dias noon mi yi no jama jaɓɓorimi noon ko honnum ɓurta wolango jama par ce que andi komi ɓurta wolande jama o min ɓuri weeti mi notiki téléphone ha mi ronki andi noon mi fayda plié am ɓurgal janɗude ngal ko Thiès hikkori toon miɗo ɓuri fandude ko fanɗi kon fof miɗo mari toon auditeur auditrice ko woni Thiès ko ɓuri kon kadi noon ko abonné Jama TV kala noon humpaɗo ande komi woni haalandemo kon siko gonga e sina gonga yo yew ka Jama TV joni ka YouTube o daara o yiyata tatten no entraîne o Douta Seck haray tigi on programme o kala humpaɗo yo daaro joni Jama TV naka haala programme o ko saati kon no laati ni mo entraîne o Douta Seck Mali goto anno min programme am pour ko jandude non gaw ɓe alama ɓe maale men so yaaɓe notike hilan andi ɗiɗo mari bis je tati oje Thiès aratiɗo Mali ko nder Sénégal woni voilà ande a seppay naata nder Sénégal hiɗani min maalo weñana hunde waddere fekk ko menen keedi kamɓe te ɓe yiɗima si añima kadi ɓe añima no few programme o ko ɗum waɗi si tawi ha weeyi mi innama ɓe fayda indande série fo gayni mulde ko Mali ɗum ɓeyni tawi ɓeyni tum Mali ray fof andi joni noon Mali no invité on onon ɓe Thiès wonnoɓe noddude hecciyanki ɓen hande noon ko hande woni ko hande mi falano yo iwto law avant embouteillage no jogade on haray ko ɗum mitorotoɓe wonɓe ɗo ɓen kadi Dakar ɗo haray mi faala yo iw law hewton ɗo law kala artiste invitaɗo meɗen invité mo à partir de 20h30 so o tardi embouteillage nanguimo 21h0 o taw o hewti ko saati kon wona ko si tawi no laati koko laati ha pari sikko yi ko Douta Seck mi iwri ni kala faalaɗo humpade narde tawi tati no waɗa toon entraînement yo daaro joni Jama TV o anda hi ko gonga merci beaucoup Mali haare wi kamɓe vraiment ɓe woni prêt ba pare par ce que hande ɓe defi ñinni ko nde ko ñaamo woni ɗo ndi ngaari par ce que tettadi fof noon tettadi ko ɗengal pular o joyti ɗengal pular Fouta hande a nani ko indi kon kanko pular musique makko a haaldata musique makko a tan ka heɗitaki ko faalaymi ko kon sa hettike anday anani normalement noon ko minga makko dewara jooɗo gonɗo par ce que no waɗi ko woni ɗon no waɗi ko wonɗo yimɓe no koomo naata yalta welto koomo kamɓe wonaɓe ɗum noon normalement mo dono jooɗo gonɗo mais ala benn probléme ganno wadde galla tettati so woni mo annduɗa hoorema vraiment jama on hiiɗimo te kadi ko o gollu o non ha hande so hewti ko woni ɗo par ce que hay min hawre an
monsieur Kane hande il a bien travaillé déjà on l'a andi ko be no ditama ko paykul labe mais hande ko woni paykul sare kadi capital afamude donc parce que tatati o wadi ko wadete kon o golli il a bien bossé o bossin kinaki c'est qu'il y a o gollin kinaki tout anduka nanda horema hande dengal pulangal kayata himo nabu dengal do donc anen kadi ko fierté men ngonno jo estresa ndari wana hande tourneji do waddo din fof to ndari o Gambie concert makko passé sa ndari concert vraiment o waji to ganda warma c'est extraordinaire andanda warma ko gisse fermé tous les jours fo kala Gambie men ko promoteur yon tigi général Bari il a appelé o inni vraiment dum meda wadde Gambie gisse fermé mais non ko no ngaddi dum ko artiste jongay parce que yimo ko yeyi Europe wana ko Europe yo ye Gambie o yi Gambie wadi Dakar do ay tourner ji do wadi Europe dandi ko no wadi dum tati o fami o mawnitina naki leñol makko ngol quoi si a noddimo ɗo ni émission on hal ko ɓay tun émission on o juuta se noddimo joni yimɓe falamo ɗo joni o hewtay ɗo joni bien sûr ko neɗɗo o wahi noon quoi ko ɗum wasi tawi mo heɓude siga ko goɗɗo ko heɓali aray ko comme noon ok ka so yiɗo o yi Europe o ari Gambie hani hande kadi ɓe noddimo Sénégal te haari buyno inde est ce que tattati are Sénégal oui wona taƴugol ma goyi jiye lamdou andi tattati haari mo mari fen ɗo ni andanda hoorema contrat ko duwano yawde États-Unis o ya Canada mais ɓay tum président Saliou noddimo o inni ala probléme o inni vraiment ko hanki wona hande ko ɗo fuɗɗorɗen a famude ɓay ɓe to noddimo mo wano yaade par ce que mbuɗɗin ko toon ɓuuri hewde a famude mais o inni o aray o weltina communauté Sénégal o Guinée on inchallah Dakar ɗo so yaha États-Unis o après o yaha Canada donc ɗum ɗon fof c'est une fierté ko adenjo vraiment fonkuɗo leñol mum on fonkuɗo Guinée a famude d'une façon générale parce que quand on parle de la Guinée on parle andanda hoorema d'une façon générale wona pullo na soso na maninka tout le monde consomme andanda hoorema gimi makko ɗi hande woni forestier woni soso woni maninka kala hettiɗo tati vraiment en tout cas il doit se rendre fier parce que anani kanko ko inni ko hunde waɗde kanko o himata hunde nde o anda ya ha nder tawa hino tentirma kanko ko dengal plan non ko dengal plan non o himata fop anda ko faala ko peut kadi ko himata kon fo ko conseil ko dum ɓuri wonde important pay kun consommay mawɗo consommay ko ɗum woni andanɗa hoorema musique parce que fi ñande go a famude ko fi ñande go ko ɗum sa nani wona yo musique mo yaltina e balɗe bomɓe a famude wona musique makko bomɓe on sa hettiki on hetti on sa hettike jekliwa piiji ɓuyi andanɗa hoorema ara e ma a famude par ce que tagaɗo ala ko ɓuuri ala ko mari ɓuuri conseil mon frère goɗɗo sa heɓali conseil ko inutile dans la vie a famude donc il faut toujours heɓa conseil sa hettike conseil a majjata ka fewruɗa ko ɗum waɗi importance makko ko yimata ko no mari importance voilà haray ko no yaari haray hande ko enen e tati hiɗon andi femme sénégalais d'origine guinéen organise concert anda normal ko hande o watta toon e Duretek en face matitillal Duretek na ko waɗi ko nder Dakar woni Médina hino ko ville woni Dakar nde arɗa o ne fayi Allah hottugol wa heɓa auto ya hoota na en ko bandol walla goɗɗum ko fof no andi Duretek haray ko ɗo woni haray sen iwi ɗon haray redi ɗa wacci tan gollal ligne on seeɗa après woda auditeur bandawol ma no darde ɓe naata ɓe wawa noddugol ɓe anda fi affaire kono no yarata par ce que si a daari hande ko honno woni ko aduna ɗo ko joueur jo e himowo e DJ jo e journaliste ko ɓe quatre personnes ɗo woodi c'est le porteur de voix ka oui bien sûr DJ jo e journaliste jo e joueur jo e football jo hande ko ɗum ɗa paani yo ɗum ɗa paane ka voilà hande si mondial no wadde comme artiste invité non bien sûr bien sûr si mondial no wadde comme journaliste invité ça c'est clair si mondial no wadde comme DJ jo invité oui donc ko kañum yaadi ko kañum mali ko kañum yaadi donc ko wawi yata ɓawa ɗuma mali mi yi vraiment onon gila fuɗɗi dari immi hiɗon jokki fi o concert tattati hande ko adna ɗo fof no andi affaire nambuɗi ko jikke e confiance woni fi tagaɗo e konngol andi ko adna ɗo hande mi yiddi lamzo mi yi saalu le miro mi haadi minni ko jawde mi jokkitamo walla ko ɓuri mi jokkitamo mais ya halawol men haɓa mais mi jokkimo hande mo hande nda hoore ma mi jokkimo ko fi confiance de fi giggol abla jeten goɗɗo ko ligne taw wa alo assalamu aleykum maaleykum salam DJ Lamzo no wawi frère ça va jaajat fi ñande go ko sissa safi walla ko onno o kanko tigiri tigi Sophia no wawi ça va ide jang ilange jamalle jantin no welde ça va bien meccitama ɗon yiɗodira ɗon e kappo
Ok, ini mana sama? Sister Sophia. Grand Ibrahim. Ouais, Sophia, no way. Narata. Ça va, alhamdulillah. Aha, sina tuzu kadi ngani jamao. Oui. Ko saati ko no laati hande. Nous ko laabi pos. Haray den invité communauté guinéen on fop hande donc Educa Seck. Oui. Wai Safia, Safia. Oui. Pada hawdi acca min fo sama meta hartu nga hawdi andi abudu Safia non Sophia kadi ko amin no ko langande ko andi ko mi nga makko men ngandi parce que o defay mi defay defo be dido acca awo gasi ayo ala problème ok defo be di defo acca men defindira ala problème mi sikki Safia Oui. mi sikki hande se andari hande e tantade gila ari hiɗa witiri ɓawa makko hiɗa wadde anda warma vraiment hiɗa yiɗi ko watta kon hiɗa yiɗani guine men ko honno wolanta guine men e fi e tattati on min ɗo komi wolanta ɓe si tawi ɓe faala anndude ko honno arde ko itti Europe kon e Gambia par ce que wi o fusi Gambie ko meeɗa wadde Gambie guichet fermé haray communauté guinéen wono habba ɗon Educa Seck hande kikiɗe si ɓe faala nangol kesi ɗin piiji kesi ɗin kadi ɗi o wadde mum ɗe yoɓe aɗon Educa Seck à partir de 20h mais ni yari meɗe wadde internet ma min gayni minni oui pourtal si a daari a tawi hande Safia hande so a daari mi laɓɓutigol ha hande artijo aɗaali mais mi yiɗi no watta réseaux sociaux ɗo ni eno woɗɗita fi tattati noon eno watta eno jinjiɗa fi o conseil ɗo ni est ce que haade jamo meɗen mi yiɗigol man ni non min hari ha hande mi natta e ɗi piiji sa mi naati e mum tati ko neɗɗanaɗa hoore ma mo tawa e an c'est la famille quoi la famille fi ñande goo mi sikki ni ko ono wonji ɗon o wawa waɗugol ma temade men joji woodi komin dowama landogol mo 20 joni nalamo téléphone o joni après mi noddita yon quoi wa ok ala problème joni minen hettima nani ok inchallah merci beaucoup Sister Sophia voilà ok merci voilà grand ayi Safia ha hande sa naaji réseaux sociaux ji makko compte makko Facebook makko kala ko naɗɗa hande ko tattati yiyata franchement c'est une fille en tout cas mo wakkili Sophia no wakkili mo wakkilani fi culture on mo wakkili na fi tattati ɗum mais parce que Sister Safia goɗɗo watamo yoɓude a famude si tawno haray jeune fille ɓe ɓuykan kadi Sophia famude ko ɗum haray vraiment on le remercie vraiment au passage vraiment kanko kadi ko animatrice vraiment Top TV donc kanko kadi mo waɗude fierté communauté guinéen vraiment imo accompagne des artistes ɓen accompagne fof donc haray kanko kadi vraiment on le remercie beaucoup voilà haray ko noon o waɗi ko 78 116 82 38 78 116 82 38 wawa natgo en direct kala faalo andugo ko honno fi tattati on hande entrée ji ɗin ko honno biyeji ɗin kadi ɓe anda si tawi ɗi gasali entrée ji ɗi ɓe kala faala damanogo ɓe pervandi ɗinen avant concert walla ɗum ɗo avant aɓe ƴetten goɗɗo ko ligne après wawi natgol clip tattati ok haare oɗon wawi maali joni haare fi mo falama hennugo wona tikeji ɗi walla wona entrée on ko honno entrée on VIP ko 5000 si tawina VIP on ko 3000 mi woni yeyde mais biyeji ɗin mi haalani président haray yo maranam blog ji tati ɗin ɗon ɗi fof ko Thiès ɗi woni yarde haray hedditiɗɗen si tawi yeehi ha mo yawali arde sigi c'est fermé haray min ɗin ɗon on mi wataɗi jonde so naɓe wonɓe iwrɓe Thiès toɓen ɓen ɗon koye am min ɓe fay yahar mi arta min naw ɓen ɗon rango ƴettu taw goɗɗo ari ka ligne wa alo assalamu aleykum allo oui wa no affaire ça va allo nawa hiɗa jang ono men ko yette bajo oɗo ko yette bajo ni ko yette bajo ni men ko yette bajo goɗɗo ari ka ligne ƴettu kadi goɗɗo ka ligne wa alo assalamu aleykum aleykum salam salamso wa no affaire ça va hiɗa jang jantunde nawa ide nanga yetto na ida nodda men on to yu blende ɓe kundara badiar ɓe mbakeno gande ono kala kam no hiɗo ngidiri fi ɓawan no wa hiɗo nge jang kunda goto gaynayi janno awa teddu kala mo hande concert on hande durete ken nani tati tati ka o faade sisi ko num ɗon eɓe welta ton non wele jem pakene fo yiɗe gande ko fi ñande go te fi ñande go kadi maɗondiren goɗɗum kadi ko anda warma andun ko pijji kesi no ane wallahi azim mi fam fof yonoto inchallah wa ok merci yubilende ko goto haray ɗon abba ok voilà ok mali fi entrée ji ɗin
e mo falama noddugol on fi hendogol avant jour jon o ven ko ticket waɗa ko dambugal ticket waɗa ka dambugal ticket waɗa ka dambugal non prévente kan ɗum prévente on gasi programme prévente on gasi ko ticket on mi waɗi toon ɓay andi yimɓe ɓen fof no faala yiide tati min tawi wata men sharing billet on wata min waɗu billet 5000 ko VIP o woni 5000 oɗa ko 3000 mi waɗi favori yimɓe ɓen ko 2000 e ɗiɗi on waɗa transport haray ko noon mi waɗiri andi no woodi président ko ƴettata piiji tawa piiji ɗin ko ma tun o waɗana yimɓe ɓen o yab andi si tawi a woni prési haray no woodi piiji goo ko annduɗa ko goɗɗo goo anda haray goɗɗo goo alo assalamu aleykum waleykum salam on jarama dey DJ Lamine waaw no wawi sawayi ɗon e jang yettude Allah komin Asime Dia Adama Asime Dia komin Asime Dia Asime Dia no wawi ça va bien ɗay jang jantu no wayno golleji yettude Allah haray o yaafoto hina bonnugol émission o nani awa kono hiɗon andi hande mo be ala mo heɓata ñalande mi tañƴini hande woni an woni eviteɓe ma ɓen woni min ɗo mo be heɓe ñalande ko gonga hande si tawi hande an hiɗa andi ummu si tawi hande ummu walike feƴƴini mi tañƴini hande o surrama mi taññini na piiji goo kadi waɗete par ce que min e hoore ko ɗon mi gollata ko mi duwaɗo wadde émission kono sabu nden no mayde ko ummu waɗata ko ɗum waɗeten e foppiɗen ko millier ɓay si tawno min ko nena mayno ma ko baɓega waluno feƴƴini mi tañƴinonoki hande la mari tan joɗogo ko télé ɗo mi wowla fiiɗi piiji tati mo andi ummu na fi o anda ummu kanko hande personnel mo duwa andude na nde ɗo ñalande ɗum o mari donc si tawno haray hande hiɓe wawno puusude ɗum ɗo wa ok asi kamɓe ɓe non Lamine allo mbaɗa noddi habbela somi geyni mi kuɓe jaboɗalam donc mi tañƴini hande si tagaɗo yeehi ha surama ele foɗe ko milier ɗo mi tañƴinonoki hande hiɗe wawi joɗogol ɗo wole fi ɗimmojo men ma wole fi événement goɗɗo quoi hande si tawi antude Lamine prési mo wonduɗa ɗo mo yangoduɗa Dakar ɗo ko millier ɗo hande o waali ko feƴƴini an a waɗi on émission ɗa wolde fi soirée mi tañƴini ko ɓayna ko furgere suudu mum hande tana o waɗi sen haalidirani gonga sen haalidira e fenade a faami donc hande tati ko ƴiƴam men hande sago an kala ko noddite yahe assisté wallito ɗenmo kono hande ɓiɗɗo goɗɗo no waali maayo enen hande fatundene na onon na famille makko on tu mari nden fatunde ko enen fof mari nden fatunde ko hande o surra si tawi hande o surrama hande fi concert no wowlede haare de mo hulali ɗum ɗon mi taññini ala ko hulata yeeso wa ok asi voilà bon haray ko noon yarata ko haray ko noon yarata ko gonga woodi neɗɗo men mandawar ma ne feƴƴini haray ko num engadi yo Allah innomo yaafo ko ɗum ineten a faamude donc ko haali kon c'est bien vrai bon ko noon koye andu l'homme propose Dieu dispose c'est vrai ko haali kon mais il faut ko torotoɗen ko Allah inno yaafomo feƴƴin ɗon a faamude kono ɗum ɗo sen andirno ko ni arayno en taƴatano nde ñalande ɗo mais noon si tawi yeehi ha andanɗa hoorema hiɓɓi woni ko janggo coûte en coûte a faamude y a beaucoup de choses andanɗa hoorema ko waɗa a faamude wona andanɗa hoorema ko waɗira cadeau a faamude au moins si koko waɗirano cadeau ara ko wona anniversaire en simple tu peux l'annuler wala soirée simple ou bien soirée simple tu peux l'annuler mais quand on parle de concert ko ɓe andu yaman koye faamu na ɓe famir façon goo a faamude douleur en koyen fop meɗen a faamude donc haray ko andu ko mbuuɗi kadi fiança piiji ɓuyi déjà waɗama donc sa inni andanɗa hoorema a annilay ko andanɗa hoorema ko waɗi coûte à coûte ça sera très difficile parce que tandade heccanke enen fof hari den donc merci beaucoup donc ɗum ɗon en fop vraiment emo ɓe waɗi ko wawi kon en fof en participe donc hay min hanki j'étais là-bas min hiwrike fa ɗum nden minen e responsable andanɗa hoorema guinéen ɓen donc ambassadeur on était là-bas donc minen ɗumanni men joni mi waɗi condoléance on a famude o noon de tous les guinéen donc haray toujours ko yimɓe faam naaɓe famir sens goo jon ko haali ɗo kon joni oui c'est bien vrai ko gonga no satti seeɗa mais ɗum ɗo tawi avance
goɗɗo o andano ɗum ɗo heɓay goɗɗo anda kadi janggo kon ɗum waɗata aray ko ɗon han ɗo mi ok merci may mo ki kon wada waynto gollo moƴine wolna fe malɓe kamɓe mina wana haray programme o ɗo wona juutingol yewtere ko programme on koko saati kon no laati ko kikiɗe à partir de 20 heures haray maali fof no noddita haray maali noddi maali ƴettu kay goɗɗo ka joni aɗa ala fulde nananga ɗo wara ko wayto ɗo way ƴettoɗo ngo ligne no assalamu no ay ça va ɗon e jang jam ɗum no martude alhamdoulillahi golle ɗen ina nge tor hiɗo nodda men on to e nodda depuis depuis labbe sare depuis Thiaroye labe ok no way ça va hiɗon e jang jam tun nani honon le kadi alhamdoulillahi yo aray ko weltano fans ko on de Dakar et partout dans le monde o kanko kadi weltata Sofia ok aray mi yeggita haali on toujours ok oɗo ko labbe woni haray ko noon haare oɗo ko labbe woni mo noddire ɓay men ɗo hannde o weltanama moƴƴa ɓay ke tertel komo labbe labbe wona ko ɓurure labbe koko saare haray sito Safia sino a waɗi ɗawa naatugol ɗon tawa ƴettugol mi wawa ƴettugol en direct tati ɗo haare meɗen sokoli ɗum ɗon kono noon min faala haare président hewti mi haara mina assalamu aleykum waaleykum salam DJ Lamcho noy sabano marsude yande o te jam yettude Allah tadar ko lawol men tawi on e jam yande mi acca yuro don ok aray mi salmini collègue bambe tay do Ibrahima Chori kanko Chérif Mali salmini kadi auditeur be fop kala nde ma heditido émission on haray salminama voilà donc haray jetta ko linya be gay do anden ko mo walo assalamu aleykum waaleykum no way ça va don e jam awa ina nge to hinda nodda men on to ko jallo ara on jira liberté 6 haray o da bana hiɗon faala tikeji no na tikeji ara ko hala siko hectaire mbaɗa itti hectaire ji maɗi allo allo siko hectaire waɗa yo hectaire ma no wawi ça way ɗon e jang jamtu ina nge to hiɗo nodda men on to ko jallo woni no dogga liberté 6 jallo mo nena mum liberté 6 ara o programme men ɗo hannde ko wonde wadde woni hara joɓani min joftoɗo fof no ande sondu communauté guinée fof ɗo fof surtout ma enen kat culture fen ɗo koye dewi wonɗen koko wonde wadde ɗo hannde fuɗnore repoussene taw seeɗa hokke hannde ɓiriɗe nde ñalade ɗo omo ɗowtuɗen ɗo hannde oɗo ko beelo hannde hara ko fi oɗo miijine programme jigo ɗon tigui ino woni ɗon sonano ɗum hannde ɗum ɗo haray c'est un peu gauche pour nous en tant que communauté guinéen ko gonga merci beaucoup way ala benn problème so Allah jaɓi min nani wonta ok Allah on ok régie haray on famdiron haɗa prédi jooɗo haray ɗa wawi ko close non ok wa prési min gaccitama nani haɗa fofti rogol ngol ok haray min kadi ko joni mi hewti mi salmini communauté on fof mo ɓe ka wontiri e salmini kala ndemo heɗitiɓe émission on e kadi hari ɗen ari ɗo programme hollutugol jama on ɗum programme ko fewndinɗen kon donc si tawi woni iwi ɗum ɗon hande communauté sénégalais ok ko Safi a ƴettemo ouais ok wa allo assalamu aleykum aleykum salam DJ Lamzo no wayi Safi a hiɗa e jang Sophia hiɗa e jang alhamdulillah lange jang no wayi no welde ça va bien wa ok est ce que meɗen wawi yettugol e artiste jon ɗon oui no wawi wonno ok haɗay jonnumo ɗon ɓen wawmo hirogol allo wa allo no wayi ça va ɗon e jang yettore Allah nani e yaw no wayi ko fi ñande go walla ko fi honde hande on ko tinande tikiɗe ɗo si Allah jaɓi ka ko sati kon no laati sendi ten anni menen ko ɗum men fanno andugo ko sati kon no laati en tant que artijo ngo vallani men ɗum ɗon lanni ka walla no laati ko timmini yewtino ɗo ɗi to neeɗi quoi hande mbiɗo haɓɓi wiide ñalande ɗo wallahi way tattati mi yima Europe mi yima Gambie est ce que ko mi yi Europe kon walla ko mi yi Gambie kon est ce que ko wona ɗum ɗon mi yiyata ɗo walla ko wona ɓuuri ɗum ɗon habbe ko ɓuuri ɗum ɗon machallah o yiɗa
fate ɗo gantiɗa tar kadi ko tango komi yayi koko wayrɗa ngallo simi arti komi yari ɗo kon fof ko min e woɓɓe fayda woni ardude mais e ngal ɗo mi yari min tun no jam on haɓɓe ko nayni ɓuuri ko woyi ko wallahi tattati hande hiɗa mari fanceji partout dans le monde minata ɗum ɗon fof hino dardama kala mo yiɗa darma hino yiiɗi ko watta kon konno yiyata konno yiyata famɓe ma ɓen moynataɓe aɓe change noɓe way noon par ce que min mi change tan no way noon affaire maɓɓe koɓe wattino ɓe ɓeyta faynti yoɓe andude ɗe mari doole lekki komin lekki mon e men fof amen machallah neɗɗo ɓuuri welde ɓe wattino moƴƴa ɓe ara kadi min sitana conseil ɗon ɓe ɓeyta tigi tigi par ce que min tum ɓe andi mi wawata ɓawo maɓɓe no woniri noon kamɓe ka sa yiɓe mokodiri nde fof voilà ko saabu soutenugol ɓe ɓeydade ñande o ñande ko weltanatolɓe weltare wonɓe wadde moƴƴo punge maɓɓe kum voilà fof miɗo wertanɓe yoɓe andu dow ko meɗe wa ok tati vraiment hande sa daari tati vraiment no woodi anda hoorema histoire uji anda hoorema vraiment ha hande a hewti ɗo minen min innata vraiment meɗe yiide golle ɗen te golle ɗen kadi hunde fof hino mari saabu hunde fof no mari golle par ce que min hannde ko watta ko min hoorema personnellement hino welelam a faami min hooram min dijeji hoore mon hino welelam par ce que ko ɗengal pular himata o anda noon ko himata kon so onni ko jooɗi ko hettike moƴƴa so onni ko jooɗi ko hettite o ande ko himmuɗa kon a faami hande tati jaɓɓama aéroport Dias ha hewti ɗo vraiment mi yi vraiment famɓe ɓe gadma no welti no wakkile haare ka jaɓa ko no yiiɗi kadi yiigo kadi tati Sénégal no anda hoorema no waɗirno to waɗi to ɓuura ko waɗi to kon ko noon min faala inchallah mi waɗa no moƴƴiri par ce que voilà la wondi anni mum ka Allah dandu ko firtota ɗum on quoi machallah ok way gran kabo no waɗi ko landutoɗa tattananga ko noon ko yani no firta ko sati mais ɗo Allah dandu goɗɗum yanude inchallah ɗo no laati yoɓe artide mi waɗay ko ɓuuri kon wa ok merci beaucoup a haari menen ko ɗum ɗon min falano quoi min nanugo en tant que artiste jo min nana fima ko quoi ko ɗum min falano haade merci beaucoup a jarama barka haade direction Douta Seck inchallah merci beaucoup ok merci beaucoup ok way président ok comme nanen merci félicitations tati comme no mi wonno noon harlan hiwrade communauté on fof hande sa daari depuis neeɓi ko fuɗɗuɗen wadde organisation ji comme noon hiɗen andi enen fulɓe ɓen ko honno jogitoraɗen e aduna an hiɗen duwa kadi enen kadi jogodirde harana sifa no jogitoraɗo ɗen e aduna on noon par ce que sen wonali hunde wotere en heɓata ko faala ɗen pourquoi sa daari min mi waɗi publicité pendant 2 mois no woodi ɓe nodda Allah kam mi watta publicité ɗon ɓe encourage mi kono noon si ɓe hewti bonnalngol ma goɗɗum ɓe noddete pour bonnugol ko watta kon par exemple mi adresse ay asu média min ha hande o noddal men e média o remercie men o félicite men mais ɗo o waɗay cahabal ga fi trompugol programme amen non c'est pas ça c'est la vie aduna on ñande goɗɗo feƴƴini o goɗɗo no heeɓi denna bo ñande goɗɗo heeɓi denna bo o goɗɗo no maayi woɓɓe no woni en guerre woɓɓe no woni en nokkeli goo quoi kono noon sa inni a gonflay ko goɗɗo a diminiyay ko goɗɗo goo wona fi yo welde quoi par ce que noon ñalande nde feƴƴa famino gon feƴƴa en fof lutten ka terrain ɗo ça c'est sénégalais d'origine guinéen aujourd'hui concert tati maison culture Douta Seck koko programme depuis 2 mois même min président on hande yo Allah dandu mi yelaki mais si mi nawni mi waali ke min waɗi ɗo concert ji président Malal no waali mais meɗen andi ko jawle yimɓe men waɗi et puis kadi ko fans ɓe men yewti meɗen yewti ɓe konngol tagaɗo wuruɗa mayɗa ko konngol ma ngol gollirta si konngol ma ngol boni sa maayi e sa wuuri no fota est ce que ɗa famude donc haray menen ko men andi fewno ɗo ni hande maison culture Douta Seck déjà biyeji ɗin fof hino taƴa mais wata dékonude yimɓe mais wawata sabotugol yimɓe meɗen andi noon kala ko hal yalti e hakkil ko e hakkil naata donc en tant que sénégalais d'origine guinéen Saliou Leymiro wonami wonɗo espèce pour argol waɗa culture guiné walla waɗa goɗɗum ka culture guinéen komi arɗo engagé total kala ko tawi mais mum bonheur et malheur komi ƴetɗo responsabilité waɗugol komi yeloto kon fof noon koye taw hara ko bonheur mais noon kala ndema waɗɗo ko waɗi o e fi ñalande wotere si nde ñalande feƴƴiyange yimɓe ɓe on luttiday n'est ce pas donc haray komi mari komi inna menen ko culture Douta Seck min iwri min gayni instalude sono artiste ɓe wonɓe ɗo ɓen fop ɓe gayni wadde prêt e tati o ari o waɗi concert Gambie e yii hande Gambie e yi al polémique e nanal ton haala o yimmi ko yahi Europe o waɗi ko watta kon fof il faut yimɓe ɓen ɓe wawa accidirande ɓe wawa yiɗidirande ɓe wawa wallidirde si ɓe wawa
avancude si tawi wona ɗum ɗon kala ndema ko wawɗa woñande o yakay no wawma woñande au lieu de ça noon hande ko concert tati fewndi e nder sénégal n'est ce pas communauté guiné wonɓe ɗo ɓen fof ɓe ñoƴi ɓe waɗi piiji ɗin fof fof hay goto landaka a andi a suɓay ka tuggata honduma ndun ɗon si woni a yahi marseille a yahali marseille si tawi hiɗa faala joɗade sa jooɗi ke goɗɗo landata koma mbeno yimɓe ɓen kadi a wataɓe fermude a wataɓe sokkude par ce que goto jeeya yimɓe ɓen ko hombo jeeyiɓe on demande de liberté partout dans le monde ko liberté ona e combattede fi mum mais pourquoi goɗɗo no jogo micro mum walla caméra mum faale prison de yimɓe ɓe même président république prison a yimɓe ɓen donc min koye télé mi woni hande comme président sénégalais d'origine guinéen quel que soit no woniri mi impose a yimɓe min ni komi woni yeeso maɓɓe no waɗi suwasuɓe lan ɓen suwasuɓe lan hiɓe yiɗimi hiɓe engage ɓe yiɗi komi woni yeeso maɓɓe kon nanda e goɗɗo faalaɗo wonde yeeso yimɓe ɓen par la force donc haray komi andinta jama on hande ko prépara maison culture Douda Seck kon meɗen yeeli yo jama o yi'u par ce que min mi waɗi 20 ans de carrière mi meeɗa programme de un concert comme ça mi meeɗa yi'ude komi yiiɗo konno programme a Douda Seck donc haray mo ɓeɗo mari rêve yi'ugol ɗum anda ko honto répétata woto ɓe hulu bonnanta goɗɗo janggo fi ko janɗi ɗo no waɗede fanɗinta goɗɗo janggo mo ɓe aray répéta ɗum ɗo fi wawa wadde kañum kadi goɗɗugo janggo mais hande maison culture Douda Seck sénégalais d'origine guinéen il a financé de l'argent fait tout ɓe wonɓe e noddude no wowla ɗo piiji ɗo fof hecciyanki hari ɗen ɗo ɓe noddano ɓe encourage heccitiyanki hari ɗo ɓe noddano ɓe encourage hiɗen andi ko kamɓe woni homɓe a faami hiɗen andi ko kamɓe woni homɓe mais noon comme terrain on hinoɗa sa inni ko a combattant il faut porter les armes il faut wattuɗa teni on kamɓe noon ɓay haara ɗen andi ko kamɓe woni homɓe en andini ɓe enen ɗe watti teni on mais kamɓe kadi ɓe wattu teni maɓɓe on ɓe engage o guerre par ce que ko guerre ɓe woni wadde par ce que guerre contre le communauté he ko wona ɗen sa yiɗen wullaka men koko goɗɗo ƴettata hayre mum nden dewta e hoore linsere goɗɗo joni noon ɗen ari ka woɓɓe ɓe mari démocratie enen innen noon en wowrata ga e démocratie mo faalaka ɗum yo o hootu ka coup d'état won ton ka men essaɗa famude aujourd'hui c'est concert de tati a maison culture Douda Seck chaque personne waɗɗo hunduko mum e programme amen on meɗe manditi moƴƴinɗo meɗe manditi welnuɗo meɗe manditi hande noon koko mi maison culture Douda Seck ɗo mon frère he sa yi tati aral ɗo koko faala libérande communauté on kon minen woni faalaka mo dérange ude naɓamoɗa radio e télé si c'est là parce que himo wadde piiji ɗi annduɗa ma mi meeɗa yirde artiste kanko e bella nañanden koɓe ari ɗo ɗi auditeur ji ɗo fof en nanali ɗi koɓe ari ɗo abdoulaye min kadi andi haala ko so ɗum ɗo jaabete koɓe ari ɗo vraiment enen fof eɗen gandi e programme ko nañande fayda waɗi a faami mais hay goto no daali wola nen ɗum ɗo a faami mais handani se yeehi ha ardini ha hawti dalla taƴota ko tokkota ko ma tun accete ko watte et puis o naafi ɗum menen en fof men hiɗen andi ko wiyete yurmede en fof men hiɗen andi ko wiyete moƴƴere en fof men hiɗen andi ko wiyete sadaka moƴƴuɗo e ma woɗa andimo waɗanɗoma sadaka woɗa andimo waɗanɗoma ko moƴƴi o hiɗa andimo donc c'est à dire hande sa woni ɗo pendant 20 ans avant ɓeɗo fof no mema micro hiɗen organise ude ɓe noddali en ɓe suteni en ha hande hay fus waɗali ko honɗum hande ɓe noddata en empêche ugol en kono noon comme ɗo ɓe woni yoɓe ɗaɓɓu garde comme garde ɗi marɗen ɗin on verra mais non le concert de tati hande hay président république on hino andi concert on président Abdoulaye Daouda Diallo c'est sous le patronage de concert président Momo Saliou Sow ensemble pour le Sénégal maire de Dialambéré directeur général AHP laamiɗo sécurité Sénégal on fof kanko woni invité d'honneur donc hande ko goɗɗo go woni e wadde faamino kono sénégalais d'origine guinéen ko watta kon il a son dossier mi nana yimɓe ɓe no inna woɓɓe no mari dossier buy fenay mais sénégalais d'origine guinéen ko yimɓe ɓe annduɗa hoorema hiɓe anduno ɓe andi fi o escroc ko ɗum waɗi so ɓe ɗaɓɓi hoore maɓɓe milagani depuis mi mandi depuis mi fuɗi yaltugo min ko 2014 fuɗi yargo mais gila hande ha hande d'origine guinéen femme sénégalais gila andi ɗon ma keeri ha hande a waɗa concert ɓenama hande artiste jo garali voilà donc min et puis min komi woni kon hino ɓuuri important ko wonete fiyade goto kon par ce que min miɗo wadde joué ɗi annduɗa hoorema ko culture guinéen foof mi woni évolude hay goto wonɗo e nder territoire on kala ndema maɓɓiɗo ɗo micro ru hino wowla hino ñuuña hino ana miɗo tawa e ko woni saabu mum par ce que si min alano e wadde hay fus goto sohlaɗo télé radio par ce que si tawina ɗum ɗon onon ɗo fof goto naɓe na artiste sénégal na artiste na mbalak ɓe woni e wadde ka ɗumaji maɓɓe et ça famude artiste ɓen sa jouini ɗo musique maɓɓe 24 heures sur 24 si goɗɗo déplace al ɓe yoɓiɓe kaseji ɗum avance tare ko minen wonɓe wadde mbuuɗi adda ɓe sénégal ɓen ko minen marsiniɓe par rapport jottoɗo ko télé mo walla ka radio mum waɗa musique maɓɓe ara ɓe andama andaɓe goɗɗo yoɓataɓe et ça fami donc min komi andi
miɗo sutani artiste on miɗo sutani association ji ɗin miɗo sutani kalande makko fewndi sa heeɓi haaju mi yimmo tomi yaka haaju ma mi waɗa ko haaju o landi kon non miɗo tertimo ɓe kadi e haaju mum ok comme prési mi arta e mon seeɗa par ce que hande gonga joni coɓe mo waɗima ni waɗima ne a gaccuɗo mo jokka ko woni e ma kon a faami ga par ce que enen fof ko hiɗe gandi fi concert ko fi concert wonde ngem voilà hande comme wona invité donneji ɗin on foɗi kewol gol e fi maɗa e fi invité ɓen est ce que ɗo wami limal ngol ɓe seeɗa ya invité d'honneur hande hiɗe mari président Ablaye Dawda Diallo ko kanko woni président conseil économique social et environnemental donc ko invité d'honneur men ñalande nden ko innitira ko président Massaliou Sow ko kanko woni maire de Dialambere président ensemble pour le Sénégal et encore directeur général AHP walet nanen kadi mi anda seeɗa yimɓeɓe ne windude seeɗa fi côté VIP on ko honno 5000 on ko honno fi VIP on donc VIP no woodi 5000 VIP no entrée simple no woodi 3000 no woodi plus VIP 10 000 francs 10 000 francs donc ɗum ɗon fof no waɗi joɗanɗe différent par ce que hiɗa andi différent wona par ce que sa daari ɓuyno windude windude no landade donc andade kala ko ɓe wata ko hana so si yaay anda ko ɗum ɗo andi wano hajja halimatu en ko kamɓe woni maren ɓe soday ɓe entrée de 10 000 francs ko kamɓe wano ɓe joɗodata haɗa no moƴƴinano ɓe joɗora pour ando ko ɓe ɗo kala ka aduna on woni sa yii hay prophète ɓe no waɗa ka jama on tumbi wo ɗo e nokkugo haray no waɗa hooreɓe ko ɗum tawɗen e aduna o hino hollay ɓeɗo yimɓe ko teddinaɓe kaɓe woni ɗon fof anday ɓe ko teddinaɓe e kadi ɓe heɓa visibilité mo ɓe faala tawa kadi ɓe respecta hiɓe occupa e sa fami haray ɓe nanda e soduɗo entrée 3000 pour ari fijugol tun kañum no wawi wonde ka faala o ɓeɗa haray ɓe réservana kaɓe wona donc inchallahu ɗum ɗon meɗen occupi fewɗo nini woɓɓe no duuda sek ɗum no moƴƴine haray kadi woodi wonɓe lannago inni est ce que si VIP wona est ce que ɓe wawi heɓgo t-shirt tati no VIP no men prépara pour t-shirt ji pour chaque personne parce que andi menen ko men wowlata kon ko fiyo taw haro lande men goɗɗo noddoyta men si men joɗoke ɗo e radio VIP ɓe heɓata t-shirt ji menen e programme men kono meɗen programme pourquoi yon tigui sentir ko VIP voilà haray on nani sa soodi VIP on haray a heɓata t-shirt mais noon no woodi différence ko ɗon différence fof ko neɗɗo fof no fota mais no woodi anda hoore ma si a ari andi no woodi anda hoore ma woɓɓe goo haɗa ɓe yiiɗi kalman kono noon kalman ɓe yiiɗi ko jooɗogol deeƴa ndaara artidio on hayti heɓata fof to fi artidio on haɗa vraiment hino sentiri hoore mum ko ɗum no woni fi VIP aɗo ka soodi tigi kadi 3000 francs e wonno VIP fof mi waade innugo fof no fota mais noon haɗa no mari différence seeɗa par ce que haɗa no woodi wona garankel kamɓe invitaɓe haɗa kamɓe si ɓe ari ɓe wata payko ngo jaroto e jano ko jottota wona gotum ko ɗum noon haɗa waɗi wuuri seeɗa wa le grand que capo wala capo no andi ɗum ɗo andi on capo ɗo gama wala fi on capo ɗo way mais arta ɗon e ma par ce que ne sen gagni o émission ɗo kadi après naati tuma janggo e gara par que fil national on par que fil national on non janggo ɗo gama wala fil national on ga andi kam laki non ɗo wolede président aba ka ok joni mi arta ɗon joni wona sécurité on a faami e wona ananda warema vraiment wonde arɓe fi debboto goɗɗo par ce que hannde goɗɗo yiranta ko goɗɗo prison walla guenta guiɗo mum bibir ko ɗum ɗo hoore mum kaso mais noon si a ari ko concert ko honno landa sécurité addama ko sécurité ko fi men par ce que buyi yayi omde tenni noir to ɓe sikka haray ko piigo yimɓe ɓe ari walla piigo noir la mbaɗa laɓɓina jamama ɓe fiɓe andu merci beaucoup DJ Lamzo a haali vraiment question c'est très pertinente c'est important donc andi hande ko woni sécurité addante événement justement anani ko sécurité c'est pour sécuriser kono andi wona men sa men ɓe janggaɓe seeɗa mi yii tumi sikka ɓe addi ko piyamen non faami non no woodi de sa yi men komi haalaka ko no woodi oui c'est important haalɗa ɗon ko c'est très important justement ko waɗgol couverture a famude couvrugol yimɓe ɓen parce que quand on parle de couverture ɓawas ko caméra ɗettata ɗo adanla hoorema a ɗetta yimɓe a famude ko couverture ɓe woni wadde sécurité kañum kadi ko couvrugol yimɓe woni a famude donc sa andi ɗo président on ko haali ɗo kon joni no mari importance parce que hande siɗa jogui sukaɓe invité ɓe on parle plus de la sécurité déjà a yi mo haali jeyɗo ñalanden on déjà ko kanko woni directeur général de ASP kala anduɗo ko ente ASP ko ɓe woni assistance police on n'est-ce pas donc andi on n'en parle plus de la sécurité déjà ko kanko jogui kamɓe jeeyi sécurité o andi ɓen ɗon kay hata o haysa addal sécurité aray donc cela veut dire ɗum noon ko atugo non donc
deuxièmement haray da andi ça organise do événement automatiquement des demandes au niveau de l'intérieur donc préfecture l'intérieur afamude donc be dante police automatiquement sécurité haray c'est obligatoire dum non fou annanda horema ko aynu golimbe be hara goto débordage hara wada be ko boni hara goto hulali ko wonno goto hulali ko wonno afamude déjà ça tawi ay police be ara be andi be jalo gay be yewde yimbe be afamude donc ko dum don afamude parce que ko honnu gonko ben tagon haray toujours solidarité no hakkunde mudum afamude ko dum woni police parce que ko jangambe fi mudum wona agresseur do ni arde ton afamude ko jangube han andi neddo ko ben adde be wadete police afamude donc et gendarme donc justement ko pour haray ko fi ay ko fi dal no mojjere dali hare kala nangado mo yida nangamo to hare kango toñi mais non hare kambe do o jabali toñu do anda hore ma faala do toñu de voilà non non yelaki dum ko dum non ko dum non ça civil non kadi feji haray police civile et sécurité civile no etta donc ben don on a tenu bornoto ben ko veste bornoto complet ben non kadi ko jangambe fi mudum wode kadi borni be comme jana bodde o mi yaade be ngam ko sikde der ton merci ben non kadi arno jinda der ton ko naado non anda dum dal kala ka boni be moƴƴintina a famude kala ka faala débordude be har be moƴƴintina be yewta hara wona piro wona tappugol goddo ni rien ko dum addi façon andi sécurité on donc police on no ton civil on kad no ton donc parce que ça addi hande wona Salif Sow directeur général ananda harma ASP président parti ensemble pour le Sénégal et maire de Dialambéré à Kolda kanye Abdoulaye Diawda Diallo déjà ben haleta ki fi mu déjà c'est des hommes d'état en famude ben non et tant d'autres on a Hadji Alimatou Dalen aussi donc on a vraiment donc elle représente beaucoup de choses donc déjà haray ben non si adibe da long haleta ki fi sécurité haray déjà ko organiser ko neba déjà organisation do ni bi ko dum do detana pede ni bi ko dettana donc wana hande dey ni bi ko dettana déjà kala kay natete kala ko wadete andanda horema fi réussite événement on wadam parce que ay artiste jon kany kadi hande c'est l'artiste du moment ko artiste jomo fo fala ko artiste jo wondo nabude dengal pour la randa horema dow c'est une fierté pour la Guinée c'est une fierté hande kana budamo ko yimbe be nginata vraiment tati ko wonda wadde kon mais de weltori vraiment yo Allah burnu ni kadi jango men en fala may de Bercy wa sugano Sidiki Diabaté wadi ni no c'est ça qu'on le souhaite ko non souhaite en hande min ko mi nata hakkunde men yimbe yo accu hasindirgol yo yimbe accu parce que piji buyno he buden yatoma ko me woni parce que enen ko do den défendre de ko en défendata a famude piji di hande en tant que Guinéen hande den duwa halirande gonga yewtindiranen gonga a famude wadindiranen sulfu a famude simi ka bonantama vraiment mi itta fiu a famude mais otomi ka moƴƴantama min nami bonnante dans le vide der seconde c'est qu'il y a c'est pas quelque chose qui est important a famude donc hande tati ka wi ton ko yoɓanaɗo on a contrat aussi ni wari ɗo donc mais aru avant contrat aru andanda horema avant ka wiyano yo aru ɗon andi ko ndu wat ɗum ko respectugol hande andanda horema culture on taw respectugol ko woni wadde kon kanko e manager makko o yehi Gambie o ari ɗo vraiment ko respect molanaɗo et je dis big up vraiment à big manager andanda horema wonɗo takko makko parce que il fait la fierté actuellement parce que hande tati kala ko rewi anda on tati hanki mo andunoɗa on billahi donc beaucoup de choses a changé déjà ndaru hay jogiiɗo programmation makko fof andanda horema ko déplaçaɗo spécial o ari par vol a famude ɗum noon fof ko fiwni ko fi weltingol yimɓe ɓe par ce que ko yimata ɗon kon fof o yewta yimɓe ɓen o yewtay fi Guinéen kañum kadi yo jogodir hande sen buuxama quand même en ari ɗo kadi ɗen buuxodirde quel sens ala sens a famude mais hande piiji ɗi miɗen andi DJ Lamzo on parle déjà de la communauté mais toujours hande vraiment soyons fiers vraiment ko wonɗen kon wallidiren mo be andanda hoorema iya yesso c'est ça qui est important en fait merci beaucoup hare on nani vraiment ko wala kon e ko woli kon andanda hoorema vraiment ko wodi neɗɗo peke neɗɗon a wolata ko ala makko ko wodde makko ko non to wolata hare mi ata ɗon e prési seeɗa peke ɓucca prési so wori ka mejjiti kadi après no ɗo e yeggitata par ce que kala ko yeggituɗen hunde haray mo yahi hande kikiɗe en anditay ton donc min avant tout komi mari komi yewta Brahima no woli ɗo haala c'est très important
c'est très important wona fi o concert hande wona fi nyalande wotere Ibrahima predi mi dayntama de mi dayda mais Ibrahima o concert no mi yidi mo do ni wona ngal do ha hande mi yida no Ibrahima na non Ibrahima wadi courage ko valeur concert on e valeur wadana do concert on en wadira non wallahi ay tati mais ko yida ko sa nangi to mi nangi to hidandi handande ko dum no fo andere et puis min mi ƴetti engagement na goto ƴetti engagement et capacité an e valeur an on par ce que en fuɗɗike andude naafigi ɓen e nder men ko woni waddude yimɓe ɓen kon par ce que kadi si gonga wowletake temme sellata e saɗa famude goɗɗo mo meeɗa wallude ma fiya avance so ƴetti programme makko o waɗi fiw bonnalngol ma il faut remarquamo et encore ka télévision mi woni e wowlude min Saliou Leymiro e structure an on ha hande goɗɗo landitaki men komin waɗi e haaju goɗɗo komin naati e haaju goɗɗo harana moƴƴingol ko wondi men ɗo yimɓe ɓe si min invite ma min naɓana ɓe enveloppe ji walla min walla ɓe partage ugol walla min walla ɓe hollitugol walla si meɗen wawi yawde men yaaha si min wawata yawde men ara min jooɗo ko amen kono ha hande goɗɗo landitaki men komin wowli e haaju goɗɗo ko moƴƴa ɓayno wonɓe ɗo ɓen fof no andidiri min andina ɓe concert amen o wona o local ko concert officiel c'est la première fois concert international guinéen au Sénégal o lutti ko fof ko concert local a faami kala ndema ƴettuɗo ko duwaka waɗede e concert on o waɗi kon o tena po kase ko woni e nder mum kon e encore on personne ala wawɗo men yeetade o yeetaki kaari wota toñuɓe o yeeto yo kaari en ɓe toñaɓe yoɓe accu woni noon kaka kene terre à terre woni noon kaka sharia woni ko nokkel ɗin fof par ce que ko wawanɗa goɗɗo min mi faala ko wuuri o directeur mo wolata kon ko bonki ɓureten jonnude doole idi moƴƴere c'est pas normal a faami goɗɗo a wallay mo si essaya fallugol mo si wona ɗum tertoɗamo tout tranquille hande tati ko représente Guinée kon mi andita goɗɗo ko représente ɗo ɗum ɓuuri mon hay laamiɗo leydi ndi o noyinne ko forcé laamori mais kanko ko giggol o waɗe nder yimɓe ɓe ha yimɓe yiiɗimo weltude waɗa ko dole laamode mais kanko ko siɗa andi ko fewndi a suɓay ko wowla fi on tawa haray ko fiiɗo wonɗen sa yii kadi ko hammuɗen wo en lotto ha laaɓen kono yimɓe ɓen inna ɗen luuɓi luuri ndin ko enen accide nder men mais min noon mi engagé ke mi ittoytaka goɗɗo kono kala ndema ƴettuɗo programme mum on naadi e programme amen on tawata hina e laawol wallahi agim haka on tigi mari feere woni ka kene woni kaka saria e jokkay menen noon miɗo yeeti yimɓe am ɓen fof kala mo on wallatata on fallumo a faami donc o concert waɗo ɗo concert tattati hande tawata portoɓe ɓen hino arde tawata sénégalais ɓen fof hino arde tawata vivian en fof aray tawata karluji en fof aray mais imagine si ɗum ala valeur haajuɓe e ɗum honto yiwɗaɓe programme ji men si tati yonali ɓe est ce que menen komin invitata ɓe kon tun adday ɓe nde meɗen invita ɓe fof ɓe daaru vidéo ji makko ɓay tati ari ɗo ɓen ɗo fof ɓen ɓe mi yinnuma ɗon fof ɓe ari ɓe hiwrimo min mi addi ɗo artiste ha mi ronki hay goto ɓe haali ɓe hiwri ɓen ɗon fof ɓe hiwro tati mais enen sen heeɓi sifa oɗo mo fof faala townude ko ɗum ɗon faalete ɗe wadde on ɗum je crois combat on so udditama o waɗete udditowo combat o noon etoara o ngoylaali par ce que o etoara mo wawi par ce que min ko moyen amen e hakkille amen e faamu amen e france ɓe culture guinéen e sénégal kam e wonɗo ko jaɓani en kon ko ɗum ɗon mi woni e wadde hoore leydi ndi min meeɗa organiser ɗo ko leydi ndi jaɓa e meeɗa noddutude ɗo ko leydi ndi jaɓa min noon hari mi anda yimɓe men ɓen hino woodi jonnaɓe degré ndi leydi harana lamɗo laamiɗo leydi ndi on min mi meeɗa andude ɗum si tawi ɗum no ɗo ñande yaaka saria o ɓe yetoto en hino woodi halfinaɓe degré on ɗo harana laamiɓe ɓen harana jonnuɓen autorisation ɓen on sati en iwtira e ɓaawa maɓɓe ko falɗe wolandoɗen ɓe par ce que hatta mi wowla piiji goo ɓay ko télé ka yiyata ɗo ni mi wata wowlde fiyon ɗum mi maîtrise e hoore a woni andi ko fiyon ɗum he sa nani koose sumi sa nani ñiiri ɓendi andu koose sumi sina ɗum ñiiri ɓendata sa nani woɓɓe heeɓi ɗo feere noddugol e ɗum ɗo ko menen waɗi minen yoɓe komin baaba maɓɓe mi wondiri nenan e komi juulata kon komi wonil ben maɓɓe si ɓe maɗɗi micro yoɓe remto donc hareɗa andi ko nuni ko fewndi concert on hande jeunesse guinéen on miijo mum gon e faale mum on duuda sek kala ko eɓɓunoɗen se yaltiɗo sino woodi kadi ko en miijitiɗen en ɓeyday inchallahu e manditika kadi yimɓe ɓen fof hiɗen darde kadi ka réseau sociaux saken ko windi captiren moƴƴuɗɗin garden ɗi moƴƴaɗin kadi naɓen ɗi ka yewtte toon yewtoyte kon tigui hani wadde o anden kon tigui hana wadde o anden si wona ɗum programme goɗɗo ko ya moƴƴi rek min de programme goɗɗo min Saliou Leymiro e équipe am kamen yi goɗɗo no waɗa ha jomumen moƴƴinayi
est-ce da famude goddo go onon kala ndema waddo goddum ka der programme amen mi avertisi on Jama TV ko télévision guinéen et télévision aduna on fof ko wowlante do ko fiyo nano enregistré si yahoyama nokku go goddo ne tami faljuno mo wallata programme o wallata guinéen ben taw fallube a faami en falama avance de enen kadi Allah yen wa'uno yimbe développer be wayi non enen kadi Allah enen fulbe ben kanyum kadi yen hebu laamu yen hebu sa yiden yawa ko bay en jabali wallondirde ha hande laama kamen de waywa kamen wasko en hobbe enen nyande laami de kamen ha yontere wotere e yawetaaki aduna fop parce que hay kamen de waywa hobbe ko sifa certain wobbe wadi dum yo Allah hayfin ko lorrata kon yo Allah bantu ko keldinta kon est-ce da famude menen ko combat men woni wadde côté culture guinéen on fiyo tati en photo Sidiki Diabaté en fiyo tati yaw haabe fota wobbe go tawa enen Guinée ko karan hettirte mo ko Amérique Europe soholimo ko dum me woni combatude e goddo go kala wondo contre dum don yo andu kanko yiltoto parce que ko Allah wadi yo yahu kon sa fala ma yiltude dum don ko Allah yiltayma donc hande den andi leyndin do hibe do hiden andi ko numbe ne wadde min lang andi ko be jonnata degré gouvernement Sénégal kala ko yani be jonna degré be nayo dum do wadu wata dum do wadu jama mabbe o respecta dum sa yide yawa parce que enen respecta goddo e respectataake yo yimbe respectu be goddo be no yaafo be andana kambe ko be respecta yimbe ben afani donc haray voilà ara Ibrahima haray joni me ko non moji wata watra wande ko long bon déjà président déjà o yewti fo ko yewte ko do joni ko won en jonu de rendez-vous haray ko à partir de 20h duta sek haray inshallah akay gol tati vraiment akay akati vraiment weltina communauté on parce que o kambe landi wona de andi goddo de andalo artiste jo déjà ko sondage wadata andube ben tigi des professionnels addata do artiste jo tun kala detdo artiste jo addi tun anda detti tun artiste andi mais kala artiste jo adda do andanda horema pour le moment andu ko sondage ko landa dum sondage non sa wadi ko communauté on inata ko artiste do men fala ko dum addi tati communauté on ko kanko fala afani donc misiki yimbe bu noddi do na mo labe nane noddi do mo labe won be labe noddi na do labe noddi ende misiki ko porto be non noddi kay on den do so han wonbe be minaba di bieji fo ko italien be belge be avant ko wadi Europe konde des européens ngandanda horema déjà hibe ils sont fiers de lui ko wadi kon ene non jodda do hara di mojo ma pullo ma andanda horema hara da critique joni rendez-vous inshallah hande ga ok metti gna Ibrahima bon haray Lamze merci félicitations merci à non Wuri Guido Jama féliciten kadi DJ Bella féliciten kadi Thierno Bari DJ Thierno Bari féliciten Sofia féliciten DJ Yaya arten kadi Siradio en Jo en soirée en Hamidou e remercier be weltano de Magada et encore koko odo inni kon le ménageur de tati ko neddo mo à la façon couleur ka wadda mo do jettata donc c'est important Allah yo affaire burtu avance de ni tawa jango sen jetti tati en hebay buri ko tanji ni den do kon e makko parce que neddo on himo weli famondirde rendez-vous on hande ka maison culture duda seko yimbe ben andu ko départ mo jogino den on ko yaheten ha faddi jango ha tati jetta vol hota rendez-vous kadi mo jonnu den artiste ben après concert on kambe e tati réunion mabbe on hino mentini ala hay fuskus firti e si uti dum dom min komi toroto toujours yimbe be yobe andu baadere ma den sida andide moyto baadere goddo den parce que hay goto jogaki do ko goddo kon si en fo ko do wonden sa a jentike ko goddo puusay ma a ukkike ka a yaltoyta ko wallahi on tigi ayntoyte kadi a yalnatoye tun o jale o inna hara ko dum o falano si wona dum di media ji wondi do e o publicité ji ko wadden do modi mo noddali ton ha hande encourage en kono ngo noddanta fi wolanko en piji donc hande kikide ko palma ala kan andi den président ko palma ala joni rendez-vous dali ko sati ko no lati parce que ene do mantiniri bo pare tati noddi fop andi vraiment kan no lati bien sûr enen ko on confirmation no ha benno de no laabi pay hande concert tati on ka maison culture duda sek teddungal communauté on fop menen si men yalti do goto hotata ka mum ala borno yagol ko duda sek men woni hirtade haray meden to mede yawde kadi men wada direct jidin yo yimbe be ndaru ka Facebook ka be arata don ko honno wayi inchallah merci tout le monde e weltanike fop hara e jonni rendez-vous kikide yo Allah
okku en jam newinana en haajuji ɗin ɗi moƴƴa Allah walla en enen kadi pehe men ɗen en fof min wona pehe nafoje. Voilà, merci beaucoup hare o yi ko ɗum ɗo wonno ɗo hande ɗemal rendez-vous tattati centre culturel de Douta Seck en face marché Tilel de Médina hare mi jonno rendez-vous hande direction Douta Seck hare merci beaucoup Oumou Fatima Grand Yoff hara jarama hare en émission kadi prochain kadi nouveau invité nouveau comédien nouveau daali prochaine daali hare merci beaucoup